নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আছোঁ বৰ্তমান লখিমপুৰ জিলা গণেশ মন্দিৰ। এটা সুন্দৰ গণেশ মন্দিৰ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াত কি কি আছে আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জনোৱা হ'ব। এখনেই হৈ গ'ল মুখ্য তোৰণ। মই আপোনালোকক মন্দিৰৰ ভিতৰভাগ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আহে, যদি আপোনালোকে গুৱাহাটী অভিমুখেদি আহি থাকিলে যিটো লখিমপুৰ যোৱা যিটো মুখ্য পথ, সেই পথৰ কাষতে লাগি আছে এই শ্ৰী শ্ৰী গণেশ মন্দিৰ। আৰু দেখিছে আপোনালোকে এখন ডাঙৰ সঁফুৰা, আৰু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। ইয়াতে ধূপ চাকি বন্তিসমূহ জ্বলোৱা হয়। আৰু এই দেখিছে ইয়াৰে মন্দিৰ সমিতি ইয়াতে বগা নিগনি ইয়াতে পুহিছে, যিটো সকলোৱে জানে গণেশৰ বাহক নিগনি। আৰু ইয়াতে শহাপহু ইয়াতে পুহিছে, আপোনালোকে আহিলে দেখা পাব। ইয়াতে এখন সুন্দৰ উদ্যান আছে, য'ত আপোনালোকে আহিলে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। আৰু এইখন এখন যি নাও, মন্দিৰৰ যিখন নাও, এই নাওখনৰ তলত এনেধৰণে এটা সুন্দৰভাৱে ইয়াতে মাছ পোহাৰ এটা হেৰি কৰিছে। ইয়াতে পানী ৰাখি মাছ পুহিছে। তো আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে দেখা পাব, ইয়াতে বিভিন্ন প্ৰজাতি সুন্দৰ নানা ৰঙী মাছ ইয়াতে দেখা পাব। ইয়াতে বিস্কুট এনেধৰণে মুড়িসমূহ দিলে ইয়াতে বিস্কুট মাছসমূহ ইয়াতে খাবলৈ ওলাই আহে। তো আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেধৰণে যি নাও, এই নাৱৰ তলত এনেধৰণে চাৰিওকাষে বেৰি ইয়াতে মাছ পুহিছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কোৱা হৈছে ইয়াতে কাছও পুহিছে। আৰু আপোনালোকক মই ভিতৰৰ যি মন্দিৰৰ যি মেইন মন্দিৰ দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু ইয়াৰ বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম। এই মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কালৰ পৰা জড়িত এজন ব্যক্তি, তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই মন্দিৰটো কেনেধৰণে প্ৰতিষ্ঠা হ'ল আৰু কোনে কৰিলে আৰু ইয়াতে কি কি আছে। हम पटना का रहने वाले हैं। जब से गणेश मंदिर उद्घाटन हुआ है 2005 में, तब तक हम यहीं पर हैं। हाँ। और ये जो गणेश मंदिर है, हाँ, इसको किसी ने डोनेट किया है क्या? हाँ, ये नंद किशोर महेश्वरी मारवाड़ी आदमी है। हाँ हाँ, वही बनवाए हैं। और दुर्गा मंदिर भी वही बनाया है। शिव मंदिर वही बनाया है। हाँ हाँ। इसका जो ये नाव में जो गणेश मंदिर है, नाव है, और नाव के ऊपर में कलश है, कलश के ऊपर में नारियल है, और नारियल के ऊपर में आम का पल्लो है, और अंदर में वही कलश का अंदर में भगवान है, शंकर पार्वती गणेश लक्ष्मी सरस्वती कार्तिक। हाँ, इसमें हर दिन पूरा भक्त आता रहता है। हर दिन आते हैं। अब घड़िए जो 12 बजे बंद हो जाता है, फिर 1:30 बजे खुलता है, फिर 7 बजे बंद हो जाएगा रात। इसको कौन सा मिस्त्री ने बनाया? इतना सुंदर कलकत्ता का है। कलकत्ता के। कितना दिन में बना है इसको? उसका 2005 में 2002 से शुरू हुआ। 5 में जा करके फिनिशिंग, और उसका बाद में गणेश बाबा का स्थापना 2005। जो इसको मंदिर को डोनेट किया है वो अभी जिंदा है कि नहीं? 7 साल हो गए, डेथ हो गया। अभी इसको कौन चलाता है इस मंदिर? कमेटी है। हाँ, मेन है दीपक गूगल। हाँ हाँ हाँ, प्रेसिडेंट। हाँ हाँ। उसका बाद घड़िए बिहारी भी है, आसामी, बंगाली, हाँ हाँ, मारवाड़ी सब। हाँ, कमेटी चला। हाँ हाँ। इसका जो मंदिर गणेश मंदिर और दुर्गा मंदिर दोनों एक ही आदमी चलाता है। हाँ। तो आप मंदिर अभी
ये डीसी ले लिया हाँ 4 दिन। हाँ। जो यहाँ का जो पुजारी है, ये पुजारी लोग यहाँ का नहीं है शायद, यूपी का। यूपी का है आप लोग। ठीक है, आपसे मिलके हमको अच्छा लगा। तो আজি ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে তো আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ লাইক কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।